لی پایتخت ترکیه انقره ایلو دادگی ها دوزکه گرین که برای و دچه دوزکه کو دیروکاوی حتی 14 سال بریانه ها دچه 15 جنین اندامین کسکی کوی دمی جبر بجداریا چند چالاکیان دوز درباره وانده هاتو بو وکرن و پرانی وان جو وظیفه هاتو بون درخستن یورو پشتی 14 سالان دوزوان دیا داوی دانشتنا دوزوان یا داوی ل دادگه ها انقره برای و دچه بروی چنده ج اندامین سندیکای هر وا دلگاسیون نو دولتی یا سندیکایان جلیرن ها حفصرو که کسکی بر زحمت قراگوس بمره عزیزی ده ترجمه خوب بپرسم احمد hocam nedir bu dosya tam olarak Navarroka ve dosyayı çiye un çiz bizim derbarı ve dozida ev doza jinenmeyin aktivist en keski 13 yılında sala 2013 demek çalakiyen haşti adarı brek de xistin hatin deste serkirin ve ke hunduzanın haşti adarı bu jina rojaka hafkari yana devletiye havalin me 13 salın ten darzandın tane nayn darzandın jber ve dozi gelek havalin me kar hatin avetin ev havalin me yen jin irade xo nasnamaya xo xadi derdi kevin eğer kemek ji hukuk mabaz ve halt fikrim kudde havalin me iro bine berdan azad bin başka bir gözle bakıyorum. Daz çavaki dinle ve koşkiye dinerin Çalışan yok. Binerin Markette bu kadar te fakülte te marketaki avqas çalakinine litici avqas müşterinin marketaki binerin ku çıqas kalabalık verhaya ve deme bizarma ku çıqasa tişt katiye serhavdi ve naxoşid bari darazida kesk rexistana ka mafe mirovaya mafe jinaya و جن و درل ایراده خال ناسنامه خودی در دیکن و بیاوی امر نادن کو جن ظلم لجناو بکرن و بین چوساندن و ام pişkiriye wan bikin hevalê melvirtêne darzandin. Divê dozayda bi hevalê wan ku girtîne anha mane an nemane demaka ku hatin deste serkirin hevalên me ku salekî neh meha sê meha hatin girtin hebûn lên ha hevalên me bawayekî negirtî tên darzandin û ez wiha bawer dikim ku dê îro jî bên azadkirin yani bawayekî beraat ve encam derkeve az vahat fikrim kudde encam ka vahat derkeve biraz sonra da bir basın açıklaması gerçek. pişti demek ki jemi daxyaniya ka jibitne medyaya dvi warida teşekkür ediyorum. Az spasiyavat kim. Keske bu bimara. Avake ku meyvane meji basket dozeke ku hatta 14 sal beriyan hadiçe 15 jin tane darzandın. Tabii ku o serbest hatine berdan girtinin ali beli ju vazife xwatine dure xistin و hatta ha dosya van jine geçtiye. Encamı da xwaza sendikaya ve ku dve dozede dve dosyada beraat bikin.